Uhoreru no thaka wa mutamburuko wa irima cia Nkararo gicigo-ini kia bunge gia Transmara kaunti-ini ya Narok niguo ujugitwo na gutiga micii mingi na maruru. Kuna vijana walienda kushuka ng'ombe kwa shamba ya mmoja wao, na wakati wanachunga hao ng'ombe vijana wengine wakakuja wakawafurusha, na walipojaribu kuwafurusha sasa wale wengine wakapiga mayowe ama wakapiga duru, na hapo sasa wakaanzana vita ile yao, wanapiga wamezoea kupigana kwa hata kwa jabu kidogo. Na kiu kirararaka kironda na kuriukia bara gatagati ka ruriri rwa Gishu na Iria aria kwa ihinda matonanaga ritho kwa ritho na macungirira gutiga Anake na nguraro cia migwi kuria eri ao marakomire thibitari-ini wa referral wa Narok na angi makihonia nguraro micii-ini kwao. Riu komishona wa gicigo kiu Samuel Kimiti ni ahithuritie ati maabitha a borithi ni marethana na andu angi aria manyitire itemi thiini wa ngahiha-ini no makoretwo riuriro-ini. Kuna fununu ya kwamba kuna watu wamejeruhiwa. Nimeambia County Police Commander na OCPD wachunguze, hata ikiwa wameenda hospitali nje ya Narok wachunguze, kwa sababu watatueleza walidugwa mchare wakiwa wapi. Na kuona ngucanio cia ithaka ni cikoretwo igicogera ngui mwena uyu, Kimiti augite ati mutaratara wa kuheana taito urorete kurikirira, na uguo akoria ikari magie na wetereri, na oho akamerera ugitiri mugaciru kuria maabitha a borithi marihuraga muriungo. Wale ambao hawana taito wapatiwe taito, kwa sababu tuliahidi na tutafanya hivyo. Lakini hiyo safari lazima, hiyo shughuli lazima ipatiwe muda na environment mzuri ya kufanya hiyo kazi. Utulivu umerudishwa, askari nimesema wako hapo saa hii. Tumeweka askari wa kutosha huko kuhakikisha usalama huko. Thirikari ni iriga kuhanda muhaka gatagati ka nduriri ici igiri niguo kuhorohia ngui iria ituthukaga mahinda kwa mahinda mwena uyu, na iguru ria maya mothe nduriri ici ni ciaunanire njung'wa kiumia githiru. Handũ-inĩ ha Nkararo TV, tũtagwo Winnie Kimani.